Majku Tursku. Šta se ti smiješ? Pa mi si izgleda smije na sve što ja kažem, brat. Ma ne, a neko se uvijek sjetim kak sam ja jednog Turčina izvrijeđao, Fox zna prije, pa se tog uvijek sjetim. A, onaj smrdljivi Turčin. Da. Turci su najveća gamad od ljudi, ja vam garantujem. Ozbiljno. To je bre istorijska činjenica. Haj. Turci, Nemci, to sve, brate, loši ljudi. Ozbiljno. Ajmo. Jeste provjerili ove? Ne. A ko to je? Ma, boli me kurac, Karačevica. Nijedan. Spit. Bježi Zoj, bježi, jebem ti kurvo mater, bro. O, zverla, šta pri... Ajde, diži ga. Nemoj ga izbacit. Nemoj, to je naš ljubimac. Aj, majku mu je. Ovaj će umret, čoveče. Daj cover sad, jebu mu mat. Ajde mala, da te karamo sada. Dođi da te momci napune glavićima. Ja ću umret. To je naš prijatelj. Majko, to sam spitao. Pa gdje skačeš je? Oj mala moja, a si se karavan. A sam sretno, brate, glavu ono. Kom je to na stranu? Bumer. Ej, vješnici. Au. To je moj... Tako to je kad voliš jest. Dođi smoker da ti seče mozak. Ode. Boomer! Ostanu Turci! Šta mu to znači? Jebem ti sestru, a? Tursku! Smoker, come on, Smoker.
Alekum, jebem ti mamu, ja. Da mi je znati šta im znači ove tačkice iznad uje. Ovo si ovo našem slabi. Da pređi. Šta? Reče Bog tvoj sinjo je. Me obojica 50 sati. Zajedno, a? Ne, svaki. Evo ga neki Kasper. Montenegro. Evo ga sa Montenegro. Ozbiljno? A ne piše tako Montenegro skraći. MME se piše, MME. A, nemaš tu. Zna? 3 slova. A? Nemam pojma, ja znam kako da piše. Šta ovo znači? Montenegro, mente. Ne vjerujem ja da je ovaj Crnogor. Napisalo je Montenegro. Da. Samo moment, telefon mi zvoni. Ova glupa češ ne odgovara. Ko? Sikać. A. Idemo ubiti ovog da dobijem černić. Evo Rumunji neki, cigan valjda. Kak je sad Britanac odjedno? Te vidiš, on ti je multinacionalist. Vidi ovaj Heisenberg se zove. Turak. Go! Stefana nema. Now rage.
A da mi radimo novi lobby, ovo je besmisleno, ja mislim. Pa nemam pojma. Ma ovo ima 50 sati i ređaju. Evo, došao Dolph. Krenuš ovi bez mene, a? Sad će da im se... Mi sad igramo na Mercy. Daj mi cover. Šta? Sad igramo opet na Mercy. Kad smo ga igrali? Kad smo ga igrali? Sinoć. Dobio ljudi, evo. Ti drogiraš bre, ej. Dobrim. Ti drogiraš. O majko moj. Kaj grešno. Ja ne vjerujem. Joj. O sinoć je, ajde je rekao danas pre 2 sata. Ali sinoć je. Gdje vidim sam ga vratio? Moj Crnogorac. Neće ti pomoći ni Cetinje. Gdje je onaj točno još jedan da ga izgledam? To su ti oba.